Lobi brada nanga sisana ini abribi fu Jesus Christus. Meke gado genade nanga vrede de nanga unu. Tide, midena ini abuku fu Johannes. En ude tide na vers 6. En yaso elesi. Gado ben seni wan mansuma kom. Hemnem bende Johannes. Aben kom leki wan kotoigi. Fugi kotoigi fudaleti. Sodati doro hem ala libisuma kan kom na bribi. Dan yaso elesi fu amang Johannes. We sabien eke Johannes adopumang. En yaso ni verses ataki gado ben sende. Wan mansuma kom. En tele kitide, gado sende sama. Fudu en woko. Johannes bendewan woko man fu gado. En di ataki gado sende wan mansuma kom, da ataki hemnem de Johannes. En anem fu a woko man fu gado kande ano de so belangrijk. Maar den woko man fu gado de abi neng. Yo abi asama di kande nienchai a wotu kongi yu. Asama di leli yu a pasi fu gado. Kande wanta asama so yu bepaalde sani. En gado abi woko man fieng. En amang sai woko ki gado a abi wan woko. Johannes be abi wan woko. Eni vers 7 ataki. Aben kom le kwan kotoigi. Fugi kotoigi fu da leti. Aben kom fu taki. Abra den sani di asabi fu aleti. En so sefi, den woko man fu gado tide. En wile ki bribi wang. Wi abi a woko fu de kotoigi gi Jesus fu taki den sani di wisabi. Aini Matthäus chapter 28 vers 18 tanga 20. Da we leisi disi. En Jesus ben kontaki giren taki. Mi ben kisi ala makti na ini hemel nanga grontapu. Fudat ede, goleri ala den natsi, en dopu dem na ini da nem fuda tata, en fuda mampiking, en fuda santa yeye. En leri den fu hori en du, ala sani disi mi ben komanderi un. En luku, mi denanga un ala tem, tele kida kaba fu grontapu. Amen. Dan Jesus yaso ascende de apostol, den bribi wang, fu panya a wotu, fu de en kotoiki. E fu go baka pe ubende, aini Johannes chapter 1. Dan, wo begin pe uben leisi kaba vers 7, da wo leisi tanga vers 9. Ataki aben kom leki wan kotoiki, fu ki kotoiki fu da leti, so dati doro hem, ala libisuma, kan kom na bribi. Ano bende da leti dati, ma aben kom fu meke kotoigi fu da leti. Dati bende da tru leti, disi ben leti ibrisuma, disi de komna tapu gron tapu. Des yaso ataki fu Johannes. Taki Johannes no bende aleti, ma akon fugi kotoigi, akon fu taki den sandi asabi, abra aleti. En so sefi, den woko man fu gado, den sama die dini gado, e pati a wotu. Deno de aleti. Ma de chai aboskopu. De chai abonusu fu aleti. En afasifa atakien yaso. Da ikan fu stantaki, Johannes anobende so belangrijk. Leki aleti. Anobende so bigi. Leki aleti. En aleti na Jesus. Johannes bende nomo wan rokomang. En fu dini gado na wan lespeki woko. En a woko man fu gado sa i chayen sefi bung na wan sama diu mak fu lespeki. Ma toku wan libi sama na wan libi sama nomo. E fu leisi aini Johannes chapter 1 vers 27. Dan disi na san Johannes taki abra Jesus. Ataki ade da wang disi de kom na mi baka en disi de na mi fesi. En mi no wati fu lusu da tetei fu hem susu. Johannes adopu man. Abesi Jesus hei. Ataki mi
mi no bigi sai, mi no gende sai, fu losi atetei, fu asusu fu Jesus, fu pu asusu nien futu. Fu losi a sandal, e fu nati dedei, fu losi atetei, fu pua apata nien futu. Ataki mi ado a pesi de sefi fu du soan lagi woko gen. Da Johannes bende wan woko man fugado. Ano bende alete, ano bende Jesus, ano bende afalusu man. Ma aben kon fu taki, asandi abe sabi, fu sama ben kanda libi. En aso, den woko man fugado tide e chaya wotu pati, fu den sama kan ye fu teke. E fu leisi vers 9 ataki. Dati bende da Troe Leti, disi ben leti ibri suma, disi de kom na tapu gron tapu. Te ataki, dati bende da Troe Leti, ai taki fu Jesus yaso. Taki Jesus na a Troe Leti. Aini Johannes 1 vers 4, ataki fu Jesus, taki, na hem ini libi bende, en da libi bende da leti fu libi suma. Jesus konchai leti, giwile ki libi sama, sambe sidon aini dungru e wakti dede. We no be sabi a pasi, u no be sabi fa fu libi. En aini vers 5 ataki, en da leti ben skena ini dungru, ma da dungru no be sabi hem. Jesus kon skein wan kring leti, aina sondu fasi fu gron tapu. En aini Johannes 1 vers 9 pe ubeleisi, akai en a Troe Leti. E fu mu paksei fu skin fasi. Da asang, dan dati de a Troe Leti fu gron tapu. Alwasi tra leti de, batrei fayade, ta fayade, ma asong na a Troe Leti fu gron tapu. En kande ano de a beste voorbeeld, ma je fasi. Jesus de asong, a de asang, a Troe Leti fu gron tapu. Alwasi wi leki bribi wang, wi kande leki pikin leti. Wi sefi eskein, aina dungru fu gron tapu, ma Jesus de a Troe Leti, en ade a libi fu tego. Da we gomo fara aina tekst yaso, we leisi vers 10 a 11. Ataki yaso abendena ini gron tapu, en aben meki gron tapu tu, ma gron tapu no ben sabi hem. Aben kom na den suma fu hem, ma den suma fu hem no ben teki hem. Disi de wan verwondru sani. Jesus bendena ini gron tapu. Awansa meke gron tapu, kon libi aini gron tapu. Ataki ma gron tapu no ben sabi hem. Agersi wan pikin ben musabi emma. En agersi taki gron tapu ben musabi agado di meke en. Ma gron tapu no ben sabi. Aini vers 11 ataki aben kona den suma fu hem. Ma den suma fu hem no ben teki hem. Jesus Christus, a Messias fu denju, ben kon na denju. Awansan ben mu falusu denju a people fu gado, a ben kon na den. A gado fu den, ben kon na den, ma den no tekien. En tewe luku den sani yaso, da adele kwan verwondru sani. Mana ini vers 12, da ai taki fu den sama di teke Jesus. Ataki ma ala dem disi ben teki hem. Na dem aben ki krakti fu trompikin fu gado. Dem disi de bribi na hem nem. Da mi wani aksiu, e fu yuna wan fu den suma san teke Jesus. E fu yuna wan fu den sama di bribi nien tapu. Fa akong. Fa adede tapa kruis fu wisondu. Fa abeli fa a opobaka. If you na wan fu den sama san kaina enen fu fende folusu, fu fende pardon fu sondu. If you na wan fu den sama di begin fu teke a pasifien. Emi taki begin fu teke en pasi, omdat tei bribi, tei kaina Jesus. Da Jesus e konde anga yu, a yeye fu gado e konde aini yu hati.
Dus anataki, ye wakago tanda no fudo na Jesus. Ma adenanga yukaba, dana ayeye fugado angayu. O waka pasi sama. If you na wafuden sama, san teke a pasi fugado. And if you fail fu teke a pasi, sabi taki anayuwa o waka pasi. Omdat dio teke, yo kisi krakti. En ayeye fugado o yepiu fu waka pasi yuna waka yuwang. Ataki agiden krakti fu tron pikin fugado. En disina wan bigi sani. Aini 1 Johannes 3 vers 1. Ataki luku na sotu lobby dat tata ben gina wi. Dat ti den sakai wi den pikin fugado. Ade wan bigi sani en abe mude wan bigi sani giwi. Taki gado teke wi leki pikin. Ma soms we congruenti da we fegete taki aso wan sani gado du giwi. We ko luku godo aini Johannes pe ubende. Dan vers 12 beta ki den sama di teke Jesus. Jesus ki den krakti fu tron pikin fugado. Dan vers 13 ataki. Dem disi ben kom geboren. No fu brudu. E fu da wani fu dasking. E fu da wani fu libisuma. Ma fugado. Fawi tron pikin fugado. Fawi kom geboren. Da meu giu fa me fusta a versi aso. Ataki no fu brudu. Anode fudi I geboren in een bepaalde volk. Of fudi yuma angapa bende bribisuma. Dan fudi I daini wan famille. Fudi geboren doro askin fasi. I trompikin fugado. Ano kondoro brudu. Agodo futaki. E fuda wani fudaskin. Wina I trompikin fugado. Doro den moiti sawe mekke. Kande fu faste. Of fu begi. Of fu go bepaalde pesi. Den moiti sawe mekke. Anga wiskin. Fudona gado. Anada tie mekke wi trompikin fugado. Avers godo futaki. E fuda wani fu libisuma. Ano de wan gemeente. Ano de wan libisama geloof. En mekke yu trompikin fugado. Anafu di kon ainu an keliki. No. Avers taki. Ma fugado. Awansani di gado edu. Aini yu hati. Dus yu afu kona gado. Doro Jesus Christus. En yu fende a krakti futron gado pikin. Anawan libisama sani. Anafu di mekke so I kabora so. Anafu di mekke moiti. Ma afu di Jesus Christus kiu krakti en gado duan woko. En vers 14 etaki. En da wotu ben teki skin fasi. Da etaki fa wotu yaso etaki fu Jesus. Etaki Jesus teki skin fasi. En aben libina wi mindri. En we ben see hem glory. Da glory fu da wan enkri geboren pikin fu da tata. Furu nanga genade, nanga waarheid. Awan san meke grontapu. Sande alibi. Sande aleti. Akom a teke skin fasi. En alibi na libi sama mindri. En den ben see hem glory. Kande den wonder. De a meke awatra tron wein. De agiden furu sama nyanyang koma pofu wantu bele anga fisi. De a be wakana azetapu. Ataki usi en glory. Da glory fu da wan enkri geboren pikin fu atata. Furu nanga genade, nanga waarheid. Jesus ben kon en abe furu nanga genade. Fugi libi sama pardon. Sambe kon aksi alwasi den no ben verdini. A pardon dati. Den no ben bayen, den no ben kan bayen. A vergeefting. En abe abi waarheid tu. Alwasi sama no ben wani ye atu abe takien. En we sefi kaleri fu soi sama genade. Fu luku sama anga bun ai. Alwasi asa kisi den moi e fu ansani duden. Maar ook tu we kaleri fu takianga waarheid. Alwasi sama no wani ye. Fu takia tu fu bali sama tere meke fout. We udona kaba futide. Detale si bakanga gadwani. Blessi.